jingit manoi dawa iyo snyowi ya kitena yong blai te kam kurei ya kitena yong blai kenang yo TV kamba ayong blai kenang ata jingit yong nang kiu chua cakmat ujisu haipor iwa dang emu chani seperti cibun ikamba iwa dele ohani seperti unjuk le hakmat isenran yong dele cibun ikamba te pedeng ijing le yong le itai kamba hadu ate le man itu Parisi itu Sadusi kir ngai giman uni to khonu blai nang ong giman apo yong me am ksui chong ksui me te klam me am ni na te kir ngai giman uni to khon yong blai na te kumju le iwm chani seperti jisu uram leu do menta ite hebru leu kenang yo ngai ki kenang yo cakri gi teu jisu ule namenta ile ibru wadang hadu ate kenang yo tip skiadi kamba ayong blai abor ba ayong blai wa dang rul go hadu ate wa ujisu udang imu hadu ate ketenu blai ke onggo rapi purepi Yonis lenong arpau dekat lepau lepuwi amin ong ni tebunru kiwe kidak ujisu ulale akmat kisenran jong ya kibam syam latho hakene ka kitab handai latho yakine ki ru bapin yonge ha ujisu ulong kris ukun ublei bat bahaba dange pinyo ya kecing haga kerteng jong kitin ngayong blai ka ongo ujisu le uchibun ni kamba kiwa aram tho ga hani ha bible te ujisu le ye ni kamba khnang ile yo ngaji to ujisu kris manu khon yong blai te lada ngaji he te yo ga jing bom jukut from ong kitin ka jong blai to ni boleh kukui pi we pe ya kani video amen.